ассалому алайкум бинандагони азиз, дар навор бо санъат саодат меоварем. Албатта имрӯз мо ба студия телевизиони Сух ҳофизи шинохтаи ноҳиямон мондан гирад аз ноҳия берун акои Мирзохон Ғозиевро, устоди тамоми санъаткорони ноҳия акои Мирзохон Ғозиевро даъват кардем. Акои Мирзохон ба студияи телевизиони Сух хуш омадед. Раҳмат. Мана мувофиқи ваъда имрӯз ба студияи телевизиони Сух омадед. ҳазорҳо ташаккур. Кадом сурудҳоро имрӯз пешкаш карда ҳастед ва ба онҳое ки мани шуморо диданд чӣ гуфта ҳастед? ҳамаҳо шумо саломатӣ метавонам. Ман хизмати ҳамин Суханда худо хоҳад. Шумо дар телефон гуфтед Фарҳодҷон, ман зиёда аз 50 сол ба Қодиралӣ дӯстам, дар хизмати халқ будам, нони тамоми Сухиро хӯрдам. Ман албатта барои Сухи ман гарчанд бемор бошам ҳам як ду рӯз муҳлатед рафта хонда медиҳам. гуфтед ҳазорҳо раҳмат. Марҳамат бинандагони азиз, дар навор ҳофизи мардум мана акои Мирзохон Ғозиев. аз мо дур нашед, барномаҳои моро тамошо кунед, аз сурудҳои акои Мирзохон баҳра баред. دولتی نایاب است ای قدر، دستوری آداب است ای قدر، حرفتان دل را به دل پیوست داد، جوهری کمیاب است ای قدر، جوهری کمیاب است ای قدر. موشکافی میکند در راه دل، چون توان داد است ای پدر جان پدر، عمر من باشد اگر یک سفر مطلبی هر با پست ای پدر جان پدر، دولتی دنیا به ما نایاب نیست، دولتی نایاب است ای پدر جان پدر جان پدر. پسر مادری خود را میازار، پیش از او هیچ که را دوست مدار،
تو چی دانی که چی ها در دل اوست او تو را تا به کجا دارد دوست آه مادر جان مادر جان مادر آه مادر جان مادر جان مادر گر نبردی دل مادر به جهان آدمی شدی از چشم نهان حسر داشت بر چهره چهره ما بهشت تمام آه مادر جان مادر جان مادر آه مادر جان مادر جان مادر باد کوثر که روان افزاید زان که بستان مبارک آید دل او جوش گرد زکات کی کلیدی همه خوشبخت ها آه مادر جان مادر جان مادر آه مادر جان مادر جان مادر مادر جان مادر جان مادر sabah arzımı yetişirsin mahtabım bürkülüp gitsin sabah arzımı yetişirsin mahtabım bürkülüp gitsin Şah Sultan bürkülüp gitsin Tamamı vişneli Şah Sultan bürkülüp gitsin
Derya bir demi sıhbat Asirine kalan bilmem Garip tutmay nigarim Bulsa imkandır kelip gitsin Garip tutmay nigarim Bulsa imkandır kelip gitsin Nice günlerden beri kör Satmayın vaslin soğunturdu Tarafım aylesen ki Şuh canandır kelip gitsin Tarafım aylesen ki Şuh canandır kelip gitsin Vapalar bağla gelirdi Can hay Digil küp kıymasın Şuh canandır kelip gitsin Digil küp kıymasın Ahtı yalğandır kelip gitsin Derdi yok bir dertçiler Dert kadrin ne bilir Dünyada namert küptür Mert kadrin ne bilir Zaferim buldu çırağım Yar için edişler Bilmeyenler yüçrayım Zert kadrim ne bilir Yılladı herçen hülaydan Bilmedi il kadrini Yılladı herçen hülaydan Bilmedi il kadrini Düşmeyen dert başıga
با درد قدریم نه بلورم Tenggetig bakma imani çaklar O tenggetig bakma imani çaklar Ferdem sen daim bir çiğnaklar O tenggetig baksan Külütü bir gün O tağatig baksan Külütü bir gün Ferzendim çinge taş Atmağı mümkün Ferzendim çinge taş Atmağı mümkün Tadip çirteman Kuyar men sazım Berallap kuyadır Enver avazım Enver avazım Enver avazım Mana yakçand muxlison برنامه‌های تلویزیون سوخت درباره با شما هم صحبت شده برنامه تهیه کرده پیشکش کردن تکلیف و درخواست خودش رو گفته بود من با آنهایی که با من زنگ زدن البته در شما که از شفاخانه نو برآمدید تا با خودم آمدم با من مهلت گفتید البته من در وقت معین میرم من امروز آمده خونه با بینندگان سرود خوانده دادید هزارها رحمت خوش آمدید لیکن در آخر آنهایی که حاضر چشم کشیده در وقت خواب شیرین من شما رو تماشا کردن در دلشون یک سرود در وای هست آنها امروز با قلم شاعر من سوخیمان مرحوم اکوی نادری السلام سهراب رضاخان نخواندن گفته که فکر کردم هستند بنابراین گرچند که این من در روزهای مستقل در عیدهای نوروز من از طرف شما خوانده شده بود بیاید امروز برای کیفیت پدر و مادران رو بازم برداشتن من خودتون هم با سین 70 رفتید البته خودتون برای این دوستاتون کاز دیستادین همون سرود را گویم و بعد با برنامه خاتمه بخشه و در آخر شما با بینندگان چی گفتن هستید با بینندگان چه سلامتی میتونم همه هاشون تیشوان اویل عدل هاشون کتی الهیم همه درگاهشان ده خرسند شود و موسنات کورا رفته خدمت کنه السلام ای آدمان نامداری کشورم آتشی دارد سلامم مثل شمسی خورم با نسیم رد سوخم از دل هر مرد زن صد سلامی صوفیان را بر شمایان آورم صد سلامی صوفیان را بر شمایان آورم
دوستان سلام، این پایان تازه‌ای سوخم رسد بر حاضران، تا شود وقت سعادت حاکمی اهل بشر، بر شما آرم سلامی گرم دل در این کلام، بر شما آرم سلامی گرم دل در این کلام. مثل آب چشمه های سخنی دوستان، این پایان تازه‌ای سوخم رسد بر حاضران، چون بشیر نادر میرزا نما ساز نوا، آفرین آفرین خواند به تو خردی کلام، چون بشیر نادر میرزا نما ساز نوا، آفرین آفرین خواند به تو خردی کلام.